amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abumva ururimi rw'ikirundi, abari muri diaspora nyarwanda n'abari muri diaspora ndundi, mwese mbahaye ikaze kuri PBO Entertainment TV. Nge nitwa Paul Biri. Papa Leo wa 14 nubuhe butumwa yagejeje ku bakristo gatolika n'amahanga muri rusange ku cyumweru cye cya mbere atorewe kuba papa wa 267? Niki mu by'ukuri leta y'u Rwanda yavuze ku itorwa rye? Byose reka nze byinjiremo mu buryo burambuye. Nge ndagusaba kwiyumva mwikaze. Kuri iki cyumweru ku itariki 11 ukwa 5 2025, Papa Leo wa 14 yasabye ko nta ntambara yakomeza kubaho. Ibi yabivugiraga ku rubaraza, ntabwo yari mu kiliziya. Yabibwiraga ibihugu bikomeye ku isi, aho bishishikariza kugarura amahoro mu isi yose. Wari umunsi we wa mbere w'icyumweru ari Vatican nka papa. Yagize ati: amahoro arambye mu ntambara yo muri Ukraine, guhagarika intambara muri Gaza, hamwe no gushyikiriza amasezerano yo kuwa 6 hagati y'Ubuhinde na Pakistan. Kuwa 6 yagendeye chapeli iri hanze y'i Roma, hanyuma asengera imbere y'imva y'uwo yasimbuye Papa Francisco imbere muri Bazilika ya Santa Maria Maggiore. Papa Leo wa 14 azaza ku mugaragaro mu misi izabera mu kibanza cyitiriwe Mutagatifu Petero ku itariki 18 z'ukwa 5 2025. Mu ijambo yashyikirije abari bamukurikiye ari ku rubaraza, yavuze ati: haciye imyaka 80 ibyago bikomeye by'intambara ya kabiri y'isi yose birangiye. Ubu duhanganye n'ibyago by'intambara ya gatatu y'isi. Ndashaka kandi kubwira abantu bafite ububasha ku isi yose, nongere mbisubiremo, nta ntambara ikwiye gusubira kubaho. Ndacyafite ku mutima umubabaro w'abakundwa b'abanya-Ukraine. Nihakorwa ibishoboka byose kugira ngo haboneke amahoro nyayo y'ukuri kandi arambye vuba cyane. Imfungwa zose zirekurwe, abana basubire mu miryango yabo. Kandi ndababajwe cyane n'ibirimo birabera muri Gaza. Ese haba amasezerano yo guhagarika intambara yashyirwa mu ngiro ubwo ako kanya? Ese imfashanyo y'ubutabazi yakwemererwa gushyika ku basivile hanyuma bafashwe bugwate nabo bakarekurwa? Yakomeje agira ati: nanejejwe no kumva ku ruhande ko habaye amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'Ubuhinde na Pakistan, kandi nizeye ntashidikanya ko ibiganiro biri imbere tuzashobora kugera ku masezerano arambye. Ku wa 4 w'iki cyumweru nibwo uyu Papa Leo wa 14 yatowe ngo abe papa uyobora kiliziya gatolika mu isi. Akaba ari we papa mushyashya utowe nyuma y'iminsi 2 gusa abakaridinari bateranye i Vatican kugira ngo bamutore. Birangira ari we amahirwe asekeye. Karidinari Robert Prevost w'imyaka 69 yafashe izina rya Leo wa 14. Akaba ari nawe munyamerika muri Amerika ya ruguru baye papa wa mbere. Akaba agiye kuyobora umuryango wa Kiliziya Gatolika ugizwe n'abantu nibura miliyari 1 na miliyoni 400 ku isi yose. Naho leta y'u Rwanda yo niki ivuga ku itorwa ry'uyu mupapa mushyashya? Reka nabyo mbicemo. Guverinoma y'u Rwanda yakiranye ibyishimo itorwa rya Papa Leo wa 14. Niko Minisitiri w'Intebe yavuze. Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente Edward yavuze ko guverinoma y'u Rwanda yishimiye itorwa rya Papa Leo wa 14, ndetse avuga ko ari icyubahiro n'ishema kuba bwa mbere mu mateka umunyarwanda ari mu batoye papa mushya, kuko ari icyizere
n'intambwe ikomeye mu bufatanye buri hagati y'u Rwanda na Kiliziya. Ubwo butumwa yabutangiye mu gitambo cya misa cyateguwe na Kiliziya Gatolika mu rwego rwo kwishimira ko yabonye papa mushya. Ni igitambo cyaturiwe muri paruwasi ya Regina Pacis i Remera ku mugoroba wo ku itariki 11 Gicurasi 2025. Ni kuri iki cyumweru. Iki gitambo cya misa cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edward, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr Mugenzi Patrick, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere n'Umuryango Uwimana Console n'Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Kayisire Marie Solange. Iyo misa kandi yitabiriwe na bamwe mu badiplomate bakorera mu Rwanda, harimo intumwa ya Papa mu Rwanda Musenyeri Arnaldo Sanchez Catalan, abihaye Imana ndetse n'abakristo gatolika batandukanye. Mu izina rya Perezida Paul Kagame, Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente yavuze ko u Rwanda rwishimiye itorwa ry'umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika, by'umwihariko kuba umwe mu bamutoye ari umunyarwanda. Ati guverinoma y'u Rwanda yakiranye ibyishimo itorwa rye, ubwo ni ukuvuga Papa Leo wa 14, kandi turamwifuriza kuzagira ishya n'ihirwe mu mirimo mishya yo kuyobora Kiliziya. By'umwihariko turishimira ko bwa mbere mu mateka y'igihugu cyacu umwe mu bakaridinari batoye papa ari umunyarwanda. Nyiricyubahiro Antoine Karidinali Kambanda nawe twongeye kumushima cyane. Minisitiri w'Intebe yakomeje agaragaza ko u Rwanda rwishimira intambwe nziza umubano warwo na Kiliziya ugezeho, kandi ko rwiteguye gukomeza gukorana n'ubuyobozi bushya bwayo. Ati guverinoma y'u Rwanda irashima intambwe nziza imaze kugerwaho mu kunoza umubano mwiza uranga Kiliziya Gatolika n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Turizera ko Nyirubutungane Papa Leo wa 14 azakomereza aho Papa Francis yari agejeje, kandi natwe nka guverinoma y'u Rwanda tumwijeje gukomeza gukorana neza na Kiliziya Gatolika nk'uko bisanzwe. Dr Ngirente yashimangiye ko ubutumwa bwa Papa Leo wa 14 yatanze agitorwa bwo gusaba amahoro nabwo bwakiriwe neza kandi bushyigikiwe n'u Rwanda, kuko nta terambere rishoboka abaturage badatekanye. Intumwa ya Papa mu Rwanda Musenyeri Arnaldo Sanchez Catalan yashimye uburyo Papa Leo wa 14 yasohoje neza inshingano yari afite mbere yo gutorerwa kuyobora Kiliziya, ndetse asaba abandi kumusabira no kwifatanya nawe mu rugendo yatangiye rw'ubutumwa bushya. Yagize ati mu ntangiriro y'ubutumwa bwa Papa Leo wa 14 twifatanye nawe tubaho neza mu mihamagaro yacu itandukanye, haba mu miryango yacu n'aho dukorera. Visi Perezida w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda Musenyeri Harerimana Vincent yavuze ko Kiliziya Gatolika y'u Rwanda yifatanije n'isi yose mu kwishimira itorwa rya Papa mushya Leo wa 14, kandi ko bamusabira kugira ngo asohoze inshingano ze. Ati umushumba wa Kiliziya ku isi hose ahamagariwe guhagararira Kristo no gukomeza abakristo bose mu kwemera no kuba inkomoko y'ishingiro ry'ubumwe mu kwemera no mu rukundo. Musenyeri Harerimana kandi yashimiye Perezida Paul Kagame na Leta y'u Rwanda muri rusange uburyo babaye hafi mu rupfu rwa Papa Francis. Naha nsoreje mbashimira kuba mwaneza amatwi. Iyi ni PBO Entertainment TV, nge nitwa Paul Biri. Reba ko wakanze subscription niba utarayikanda, aho munsi niho birakorerwa kugira ngo udacikanwa n'izindi nkuru zikurikiyeho. Naho ubutaha.